Horas cenah saloma hubata haganupan kuria na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panorang on ipadas kanami hata ni naibata hubani na siyam. Ay manatar surat bani sada Musa bindu 15 ayat sada das hubani ayat onon. Sonon ma hata ni naibata. Ipudini nama saon roh mahatani Jehovah hubani si Abram ibaga sada panonggoran ninima. Ulang homa biar ale Abram ahu do gatarmu bagal tumando upahmu. Tapi nini si Abram ham Tuhan Jehovah ahama berun mubakku aina popor doahu si Eliezer nahun Damaskus mando sitean rumahku. Nini si Abraham ope. Sengdong ginopar ibere hambaku. Jabolon na tubuh i rumahku ma sitean au. Doai roh mahatani Jehovah hubani. Seng iya manean ho. Tapi anakmu sendiri do manean ho. Ibuan ma iya hudarat anjahan nini ma. Tori mahulangit ay, bilangi mabitang ay, atap tarbilangi hodo ay, ihatahon ma usay hubani, sonay ma ginoparmu holi. Porsaya masih Abram bani Jehovah, anjaha ay ma ihira Jehovah, gabe habit toroni. Amen ay ma dasni. Kuria na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus anggo masa-masa kampanye laho pemilihan kepala daerah sonai age pemilihan anggota-anggota dewan somalni bahat doro hubata calon-calon ay baik secara pribadi sonai age marhite TS ni, tim sukses ni, laho patugah kon hubata, janji-janji politik, setiap calon nama calon gabe pemimpin-pemimpin ay. Adong do namar janji sihol mensejahterakan rakyat. Dong namar janji sihol membangun daerah. Dong namar janji membuka lapangan pekerjaan baru. Dong namar janji meningkatkan kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pakon naligan-ligan. Bue matumang bani panorang ay, bani masa-masa kampanye on janji-janji politik. Janah bahat dos spanduk-spanduk. Bani hayu, bani rumah, bani tiang listrik, beserta foto pakon janji-janji politik itu runi. Nah, memang harus iakui hita do, buedo masyarakat memilih calon-calon ay, marhite na membasa, haganup janji-janji nadong ijay. Halani bagas pikiran ni masyarakat, on ma janji na terbaik, jadi on mana harus icoblos. Jadi dokusiai ipilih, icoblos, terpilih ma calon-calon ay gabe pemimpin. Pemimpin daerah, sonai agi anggota-anggota dewan. Tetapi Bapak Inang hita haganupan, dokusi terpilih si dia, ahado na terjadi. Tongon lang iparna lang hita. Adong do na setia bani janji-janji politik ni. Ahana do maijanjihon ni, berusaha do ia pataridahkon laho membuktihon janji-janji. Hasipelang sampai 100%, tetapi taridah do semangat ni, pakon motivasi ni, pakon hasil siron ni melayani masyarakat. Tetapi sebaliknya, buedo homa nalang setia bani janji-janji politik ni ay. Asiga tido isobut par janji palsu, par janji busuk,
parjanji koling, halani janji tinggal janji. Padahal sanggah kampanye hinan, rodo ia hurumahta, agepe rumahta merdingding topas, martayub aribut sir-sir do ia masuk ku bagas. Tetapi do ko si terpilih, lahu pa jumpah pakon ia pe mahol. Bahkan nomor handphone ni pe do maigati, sehingga lang beboy ihubungi atau pe iteleponi hita. So nai homa janji-janji politik ni, songon timus mahaganupanai, mago sunin tumang. Jadi anggo sair ni lamser makatahon, manis di bibir do haganupanai. Hinan manis marjanji, tapi do kosiai, mago mahaganupan janji ai. Nah, ahama respon di masyarakat anggo sonai. Buai ma masyarakat na marungut-ungut, na kecewa, janah lang jarang bahak dohoma masyarakat na masahapkon bahasa-bahasa na kasar, hubani pemerintah, hubani anggota-anggota dewan, nalang setia bani janji. Halanya Bapak Inang naima memang pada fakta di anggo jolmaon, gati marjanji, tapi adong dohuma nalang setia bani janji ai. Tapi nasihol ihatahon hanami hubani nasyam haganupan, paboa lang hape pitah jolma inna marjanji. Naibata sendiri PHP marjanji do. Buido padan ni naibata hubani jolma. Terlebih ma bani text on, naibata marpadan marjanji do iya hubani si Abram. Tapi nagabi sukun-sukun. Sarupa do kualitas janji ni naibata pakon janji ni jolma. Anggo jolma rama ngose padan. Apakah naibata ape rado mangose padan ni? Halanyai untuk menjawab suku-sukun ai, perlu ma itangarhita lebih bagas ni ambilanon. Menurut Bibelta, sada Musa 12, ijai ma naibata parlobe marpadan hubani si Abram. Ijai isuruh naibatado si Abram bukas hunhuta hagodangan manadikon rumah ni bapani laho hubani iyanan na itotapkon naibata. Sada suruhan ni naibata on marisi bahwa Abram harus keluar dari zona amannya menuju hubani iyanan atau daerah na doma itotapkon naibata hubani si Abraham. Tongon bani panorang ai Bapak Inang marjanji do naibata hubani Abram. Ahado janji ni ai. Nini makatahon. Hu pasu peho anjaha hupa bagal goranmu. Pasu-pasuon kudo nama masu-masuho. Anjaha papaon kudo nama mapaiho. Dapotan pasu-pasu ma marhiteho haganu bangsa na itanohon. On ma isini padan ni naibata, janji ni naibata hubani Abram panorang ijia. Aido asedok kosiai borhat ma si Abram. Panorang ijia umur ni 75 tahun. Borhat ma ia pakon si Sarai parinangon ni ai. Hubani huta iyanan na itotapkon naibata hubani. On pataridahkon pabuwa si Abram taat setia bani suruhan pakon dilo-dilo ni Tuhan naibata. Tetapi Bapak Inang kita haganupan dok borhat si Abram hubani iyanan na doma itotapkon Tuhan naibata hubani lang hape mitor langsung gabi jolma natar murmur si Abram pun. Lang hape mitor daputan niambah si Abram
Abram on. Bahkan sebaliknya si Abram on mengalami mandopakun bagi-bagi parutolon pakon pergumulan bani guluhni. Sanggah Marianan ia ikanaan i daerah Negeb anggo menurut Alkitab da ijai masa do lohe maningting. Aima krisis na idopakun si Abram panorang ijia. Halani masa do lohe ai borhak do si Abramon hutano masir. Ijai ma ia gabi pangi solat. Dubdas imasir lang humamito anjay sonang gulu ni si Abram on. Dapat do huma iya pergumulan na baru. Narus do si Sarai parinangon ni ay gabe ibuat si Parao gabe parinangon ni. Jadi untung matuhan na ibata manolong si Abram panorang ijia. Bani ujung ni seng saut si Sarai gabe parinangon ni si Parao. Dok ko si ai misir do si Abram hunjai janah Marianan do sedia i daerah Sodom dohor kun Sodom ai. Tapi ijaya dong use pergumulan na baru. Ija juak-juak ni si Abram pakon juak-juak ni si Lot gatido sedia martinggil berselisih laho memperebutkan ianan gabe parmahan ni biri-biri. Jadi ujung ni doko si ai akhir ni si Abraham memutuskan marsirang masih dia pakon si Lot. Lau masih Abram hubani ianan naligan. Janah puncak pergumulan ni si Abraham borga do si Abram on marporang lahuman lawan raja-raja nuhun hapol takon. Buai raja ai janah marporang do si Abram manlawan mataluhon sedia. Janah iya dohoma napaluahkon silot bani panorang ijia. Nondo hape paktani na ialami si Abram bani panorang ijia. Doko si isuruh idilo naibata ia borhat hunhuta hagodangan pakon hatubuhon ni panorang ijia. Nah, doko si nama saon mahaganupan bapa inang rohma usehatani naibata hubani si Abram. Aima na tersurat bani ambilan tasa dari on. Umur ni si Abram ijon sekitar 85 tahun. Halani bani sada Musa 10 ayat 10 iha tahun umur ni si Abram ijai doma 86 tahun. Jadi 10 tahun maai doko si marjanji hinan naibata parlobi hubani. Gabi bangsa na bagal goran na tarmurmur 10 tahun mahape na masaon bapa ina. Nah nini naibata orang ai hubani si Abram ulang homa biar ale Abram. Ahu do gatarmu. Bagal tumangdo upahmu. Hatani na ibataon sasitong ni patugahon hubani Abram. Bahwa naibata marjanji tetap makasumani si Abram. Hujape ia malakah. Tetap do naibata makasumani. Tetap dunay bata gabi gatar perisay. Jana sa sitong ni ondo maboy ialami si Abram. Agepe dong musuh-musuh. Agepe dong hasusahon na ialami. Tapi boyo haganu panay idalan kon si Abram. Halani nay bata na sirsir gabi gatar kuban. Jana nay bata marpadan upah si jaloon ni si Abram. Begal tumangdo humbani Tuhan naibata. Aima hatani naibata humbani si Abram panorang ijia. Tetapi bapak inang ahado respon ni si Abram. Ternyata adong do nasakut HP ibagas uhur ni si Abram panorang ijia. Halani na paling prioritas HP bani si Abram panorang ai masoal kehadiran ni ginopar itongah-tongah ni guluh ni.
Aido asinini hubani naibata. Na popor doau. Na doyuk tumang doau sa sitong. Jadi anggo bahasa kereni sonari ai. Abram ai sedang galau ia. Galau ia halani lang adong sitean. Pewaris. Ahana dumadong bana. Itongah-tongah ni parguluhon niya. Jadi adong keragu-raguan bani diri ni si Abraham margingat pada ni naibata. Keragu-raguan ay na pertama bahwa ia pakun si Sarai dong malambin matua. Janah labi dong marniombah. Jadi secara logika, secara hajol maun, sonahadu mungkin holi bisa terjadi janji ni naibata. Dokusyai na paduahon, ternyata proses menanti janji ai lang hape singkat. Bahkan bani teks on adong 10 tahun paimahon janji ni naibata ai. On gabi ujian iman bani parguluhon ni si Abram. Mungkin anggo hita gabi si Abram, ya mungkin hita on doma marungut-ungut, kecewa, marah-marah hubani Tuhan naibata. Halani ternyata Tuhan naibata lang setia bani janji-janji. Mungkin lebih marahan du hita hubani naibata pakon hubani pemimpin-pemimpin yang tadi setia pada janji ni hubatai. Tapi Bapak inang hita haganu ahado respon ni naibata hubani si Abram panorang ijia. Naibata makatahon bahwa ginopar ni si Abram sendiri do na gabe sitean ia. Sen si Eliezer rai. Tapi ginopar ni sendiri do. Hataon ay masada panotap hubani si Abram bahwa sen anjay lupa naibata hubani padani. Bahwa naibata sen mangosei bani padani. Allah yang setia bani janji. Canah laho patuguhkon uhur ni si Abram. Isuru naibata adu ia hudarat laho mangidah bintang-bintang na bahatai. Laho mangetong buini. Sonai naibata makatahon bani Abram. Sonai maholi bahakni ginopar ni si Abram. Canah terbukti doa. Doma buai halak na persaya panorang on. Abram aido bapa orang percaya. Jadi halak na percaya panorangon. Ai ginopar ni si Abraham. Terbukti janah ialami hita do panorang onan. Janah kalimat na terakhir Bapak Inang. Ternyata persaya do si Abram. Bani hata ni naibata ai. Janah ihirama ai gabe hapitoroni. Hasipe tongon lape iidah si Abraham. Lape ialami haganupan ai. Tapi persaya do si Abram bani Tuhan naibata. Ihira naibata maai gabi hapitoroni. Luar biasa do naibata manuguhkon uhur pakon haporsayaun ni si Abram. Tongon mulai adong keraguan. Tapi roh do naibata patoguhkon uhur ni. Ase tetap persaya ia bani Tuhan naibata. Halanyai Bapak Inang hita haganup hataon ma na mangajari hita. Ase tetap persaya hubani naibata. Bahkan pada ni naibata ai tetap doai terjadi. Halanyai beriman sungguh-sungguh mahita. Hasipe mungkin lape boy itonggor panonggorta janji ai terrealisasi bani goluta. Tetap mahita beriman. Halani Tuhan naibata setia do bani padani. Seng mangose ia tapi tetap setia bani padani. Halani ai naibata seng ongga engkar janji. Ahana domma ihatahon naibata pasti tetap doai. Halani ai sebagai halak na persaya hita panorang on. Tetap mahita setia beriman kepada Tuhan. Jadi toguh mahita persaya hubani Yesus. Toguh persaya hubani naibata. Bahwa ahana ijanji honi.
pasti jumpa kita doai ibagas malas nihur. Anggo buku lagutta maka tahun matini indo HP padani Tuhan Yesus. Matindo padan ai halaniai tetap mahita mar pangarapan bani padani Tuhan naibata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.